Kakvo zlo činimo jezikom? Arhimandrit Rafail Karelin. Veliko poštovanje. Dobrodošli na kanal Zelena šljiva. Pretežni broj ljudi pod grehom podrazumeva samo zlo koje je učinjeno drugom čoveku, i to uglavnom ono vidljivo i nedvosmisleno zlo kao što su ubistvo, krađa, razbojništvo. Za ogromnu većinu reč ne predstavlja nikakav greh i ne slutimo kakva se riznica svakovrsnih zala nalazi na našem jeziku. Jezik je sličan plamenu koji izgleda mali, ali pri neopreznom ophođenju sa njim može da pretvori u pepeo čitav grad. Jezik je poput malog kormila na brodu, ono se ne vidi u vodi, ali njegovo nepravilno okretanje daje brodu pogrešno usmerenje i što dalje brod plovi, tim više se udaljava od cilja. Čovek je nazvan svesnim bićem. Kroz reč on obraća u molitvi dušu Bogu, putem reči opšti sa ljudima, kroz reč stiče znanje i istovremeno neoprezno obraćanje s rečju i raspuštenost jezika bacaju dušu čoveka u mnoštvo grehova. Verovatno se skoro polovina svih grehova koje čovek čini dešava zbog zloupotrebe velikog dara Božijeg, reči. Može se reći da su u vlasti jezika život i smrt naše duše. Najstrašniji greh rečju je prestupanje zakletve. Kad se čovek kune lažno, naročito imenom Božijim, i priziva Boga za svedoka svojih reči, on kao da daje u zalog svoju sopstvenu dušu. Podvrgava se sudu Božijem, kako u večnosti, tako i ovde na zemlji. Zbog toga se greh prestupanja zakletve naziva vapijućim grehom. Kao prolivena ljudska krv, tako i on vapije na nebo za osvetu. Prestupnik zakletve prodaje svoju dušu demonu. Pečat Jude nevidljivo leži na njegovim usnama. Onaj ko se odriče Boga jeste prestupnik zakletve. On se odrekao zaveta kršenja, odrekao se blagodati Božije koju je dobio u tajnama crkve. On je izgubio ime hrišćanina. Postoji drugi vid odricanja od Boga, odricanje od monaških zaveta. Monah koji živi u bludu jeste stalni prestupnik zakletve. Po crkvenim pravilima, ako ovakav čovek umre bez pokajanja i povratka monaškom životu, on se čak ne sme ni sahraniti hrišćanski. Naročito je strašno kad je takav čovek svešteno služitelj i služi liturgiju. U svakom molitvenom vozglasu on kao da samom sebi izgovara anatemu. Po otkrovenju koje je bilo dato prepodobnom Makariju Egipatskom, vidi se duše ovakvih ljudi idu u samu dubinu pakla. Drugi greh je prokletstvo koje čovek izgovara u stanju gneva ili uvrede, ponekad čak i bliskim ljudima. Proklinjati čoveka znači želeti mu kaznu na zemlji i pogibelj u večnosti. Naročito je strašna kletva sveštenoslужitelja, a zatim roditelja prema deci. Nezaslužno prokletstvo se okreće protiv onoga koga izgovara, a zasluženo pomračava i bez toga težak život čoveka koji ga je navukao na sebe, ono kao da se upija u njegove kosti i on ga svuda nosi sa sobom. Kletva je greh protiv evanđeljske zapovesti. Volite neprijatelje vaše, protiv reči apostola blagoslovite, a ne kunite. Često se sam onaj koji je prokleo drugog čoveka gorko kaje zbog onoga što je učinio, ali je reč već izgovorena. Pakleni plamen se otkinu iz njegovih usana. Treći greh rečju jeste kleveta, namerna laž uz pomoć koje želimo da ocrnimo drugog čoveka, mreže koju mu postavljamo. U Svetom pismu se pali anđeo naziva đavolom, odnosno klevetnikom. Onaj ko kleveće, ko plete intrige, ko se trudi da ocrni drugog čoveka, postaje istog duha sa đavolom. Kleveta je oblik čovekoubistva rečju. Četvrti greh je osuda. Gospod je rekao: u meni je osveta i plata,
a čovjek se prihvata da sudi drugima umjesto Boga. Svaka osuda sadrži u sebi laž, čak i kad na izgled liči na istinu, jer Gospod neće suditi čovjeku samo po njegovim delima, već i po stanju njegovog srca, a dubina tuđeg srca je za nas zatvorena. Zato je onaj ko sudi bratu svom slepi sudija. Gospod je rekao: kakvim sudom sudite, takvim će vam se suditi, i kakvom merom merite, takvom će se i vama meriti. Znači, čovjek koji osuđuje druge u stvari osuđuje sebe. On kao da zahteva od Boga kaznu za svoje grehove. Osuditi znači ne oprostiti, a ne oprostiti znači sam ostati bez oproštaja. Treba reći da jasne granice između klevete i osude nema i gotovo uvek se ispostavlja da je zlorek čovjek klevetnik. 5. vrsta greha jeste laž i pretvaranje. U molitvi Gospodnjoj đavo je nazvan lukavim, drugo ime đavolja je lažljivac. Gospod je rekao o sebi da je njegovo ime istina i onaj koji je od istine čuće njegov glas. Ovdje kao da se nalazimo između dva pola. Istina vodi ka Hristu, laž ka Satani. Savremeni čovjek više ne ume da bude ono što jeste. On stalno stavlja maske, stalno igra i laže. U naše vreme laž je postala nekakav sveobuhvatni, univerzalni greh. Čovjek je prestao da veruje drugom čovjeku. U tome se sadrži jedan od razloga zbog čega je tako teško živjeti u savremenom svetu. Lažju je čovjek ubio svoje srce i ugasio ljubav. Laž molitvu čini nemoćnom. Na nebu se čuje samo glas srca, a srce se zatvorilo za molitvene reči. Onaj ko svesno laže čovjeku nehotice će lagati i Bogu. Laž ispunjava glavu čitavim oblakom pomisli. Čovjek krije jednu laž za drugom. Jedan od oblika laži pred Bogom je samo opravdanje. Sveti oci su rekli: ako se grehovima doda još i licemerje, duša ostaje neisceljena. 6. oblik greha rečju jesu vulgarne šale i psovke. U tom slučaju čovjek svojim rečima širi oko sebe duhovni smrad. On liči na bombu zaraženu blatom, koja eksplodira pri najmanjem dodiru i kroz sluh prlja duše drugih ljudi. Naročito je gnusna psovka spominjanjem svetinje ili svetogrdne šale. Ovaj greh najčešće biva kažnjen ovdje na zemlji. Govorili smo o svetogrdnim šalama, ali svaka šala i podsmeh također su bliski svetogrđu. Šaljivdžija je mlađi brat psovača. Čovjek je obraz Božiji, a u šalama se ovaj obraz pokazuje kao iskrivljen i unakažen. Šala je manifestacija pohotne duše bez straha Božijeg. Sljedeći oblik greha rečju jeste praznoslovlje, navika da se govori o nepotrebnom i praznom, da se svoje i tuđe sećanje puni slučajnim otpacima. Praznoslovlje je želja da se govori koja prelazi u naviku. Ukoliko praznoslov ne kaže sve što je hteo, osjeća da je bolestan i razbijen kao alkoholičar bez vina. Praznoslovlje udaljava blagodat Božiju. Praznoslov postaje breme za okolinu zbog toga što treba da se učimo velikoj nauci, ćutanju. Praznoslov je neprijatelj svoje duše i kradljivac tuđeg vremena. Uz praznoslovlje ide i mnogoslovlje, ali se ipak na izvestan način razlikuje od njega. Mnogoslovni čovjek može da govori o potrebnom i korisnom, ali pritom upotrebljava takvo obilje reči koje uopšte nije potrebno. Mnogoslovni ne može da odvoji glavno od sekundarnog. Čini se da sedi na seoskim kolima koji idu toliko sporo da ne znaš kad će na odredište. Beseda sa takvim čovekom ostavlja osjećaj razbijenosti i zamora. Pažnja slabi i postepeno prestaješ čak i da shvataš o čemu ti priča.
Mnogoslovlje je istovremeno gordost koja voli da se pokaže i odsustvo kulture razmišljanja. Onome se dodaje također odsustvo poštovanja prema sabesedniku, kojeg ne pitaju da li želi da sluša ili pak ne zna kako da se izvuče na obalu iz ove bujice reči. S kim čovjek naročito treba da se trudi, da ne bude mnogoslovan. Kao prvo s čovekom koji je stariji od tebe po godinama, kao drugo s onim ko bolje od tebe poznaje materiju o kojoj govoriš i shvata na pola reči, kao treće s monahom koji po svom činu treba da se bavi unutrašnjom molitvom, pri čemu svaka suvišna reč ometa njegovo unutrašnje delanje, kao četvrto s neprijateljem koji želi da te uhvati na reči kako bi te obrukao, kao peto s bolesnikom kojem si došao u posetu, kao šesto sa čovekom koji ima malo vremena i kojem je raspoređen svaki minut, kao sedmo s onim ko te neprekidno prekida, gleda za vreme razgovora na sve strane i najčešće na sat, ko odgovara nepovezano, ko se u tvom prisustvu ljuti na ženu i decu ili grubo tera mačku koja se mazeći o njegove noge, ko slušajući te zatvara oči i čak ako svega ovoga što je rečeno nema, ipak je bolje ne govoriti mnogo. Ne treba govoriti o onome što ne znaš, u šta nisi siguran, šta je rečeno s duhovnom štetom po one koji te slušaju. Treba govoriti o onome u čemu si znalac, što je korisno za druge i pritom treba govoriti kratko. Bolje je ako se kod ljudi pojavi želja da govoriš još nego želja da što pre zaćutiš. Čak u dobrom treba poštovati meru. Po rečima premudrog, ako si našao med, jedi koliko ti je potrebno, da se ne bi prejeo i izbljuvao ga.